Anatolij Kljosov, ruski akademik, je dokazao da je srpski arijevski gen star 12.000 godina, da je Srbija kolevka arijevstva, odakle su se arijevci raspršili na sve strane sveta, pa i u Nemačku. Mi danas imamo u Nemačkoj oblast koja se zove Pomeranija. Zašto se zove? Pa zato što su nas gurali do Severnog mora i oni najuporniji koji nisu hteli da prime nemački identitet su tu ostali, ali su ipak uništeni. Ostali su samo ti lužički Srbi koji mi ne znaju srpski. Da, neki znaju, oni, boga me, tamo ima ih oko 400, ili kako sam pročitao, 400.000 ih valjda ima u Nemačkoj koji i tekako baštine... Samo da je taj Bormann koji je zaista jedna najjača figura moguća bio, on je u stvari sproveo da 100 milijardi bogatstva koje su oni, Nemci, fašisti, pokupili po Evropi, ukrali i tako dalje, da tih 100 milijardi prebaci u razne zemlje, pre svega u Južnu Ameriku.